E whakawhiti atu tātou I nae kia Parekura Horomia manga I take Māori o te Ropu Reipa. Tēnā koe Parekura. Tēnā koe, Scotty. E toru ngā pire, e toru ngā whakataunga I te wā kotahi. Kei te tautoko koe I tērā? Ai, kei te tautoko ki te Ropu Reipa mō te haere tahi pēnei tonu. Kāre koutou I te māharahara mo te whakahohorutanga o te whakatutukitanga o ngā kokora honei? Ana kei te pai kei te haere. E whakatika tu I te tahi atu tātou hei tautoko. Te ahu nei kei te tautoko koutou I te hiahia o Chris Finlayson ki te whakahohoro I te whakataunga o ngā kokora ho Tiritia Waitangi ki Aotearoa I te taurua mano te kaumawha. Kei te tika rānei tērā kōrero aku. Ai, engari me tū motu hake ia pire, engari kāre tika e haere tere mo te tere haere anake. Ki tō whakapai, ka te tuki I te kāwanatanga tērā hiahia o rātou, ki oti ngā kokora ho te katoa te whakatau I mui te rua mano te kaumawha? O oti atu te tahi pai ana tere, kore e oti mai te otinga o te rāpoti e kite atu tātou te tukaha. E hoki atu tātou ki ngā tūru, ka oti atu tātou a karem. Me kōrero tāua mo te rā tahua pūtea a Pōpō Parekura, hea ho whakapai? O kare e whakapai mo te nui o te whānau Māori e Scotty. Nā te taumaha e mōhea te tātou ke te putatu mō rātou e maupohara. Engari mo te nui o ngā whānau Māori kare he kiko. Pēhea te iwi Māori, ka whai huarani te iwi Māori roti te tahua pūtea a Pōpō? Kāre au e kite atu tērā hako te whiti o wetahi o ngā pūtea e ngati atu e tapahi atu te nui o ngā pūtea pāna ki te tautoko a tātou nai Māori. Kia hoki ake tāua ki te kōrero mō ngā whānau, kei te tapahia a KiwiSaver me Working for Families, he kaupapa e rā I whakatūri ai e koutou, I a koutou e kāwanatanga ana. Pēhe o whakaaro ki te tapahitanga mai o e rā kaupapa? O tērā no te tino moke I rochi a tātou o te Ropu Reipa e haere pērā tonu I te ngati, I te tapahia, I te kati. Ngā te mate hoki e waiho atu rātou ngā tangata e nui atu te pūtea. E mohe atu koe e Scotty e hoki atu tātou ki ngā tūru o te kāwana, ka whakahoki atu tātou te mana o te KiwiSaver me ngā take e pāna ki te manaaki a te whānau Māori a ngā whānau katoa o Aotearoa. Kei te whakai koe ki te kōrero a te nuinga, me ki te nuinga e ki ana ko ngā whānau rawa kore ke kāraru I tēnei tahua pūtea. O e tika tu tērā, e tino raru. Tērā no te tātou pāpauri mō te puta a Pōpō Akoa, kei te wātea kuni e mohi atu tātou te ngā hua e kāre I reira mō tātou nai Māori. Mēnā ko koutou tonu te kāwanatanga Parekura, koutou o Reipa, ka pēhea te ahua o tā koutou tahua pūtea? Ka whakahau tonu koe te iwi ki te pena pūtea? Ai, hoki atu o whakaaro ki te wā e tu atu tātou I roto te kāwana e Scotty. Nā te nui o tātou nai Māori he mahi. Nā te nui o tātou kāre e mau, te nui o te pōhara pērā tonu I te haerenga I te wā nei. Kia ora rā koe, Parekura e mihi ana ki a koe mo tō whakawātea mai a koe I tēnei wā. Kia ora. Kia ora, Scotty.